Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulihi ve Habibihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ala men tabi'ahum bi'ihsanin ila yevmiddin ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatih ve la temutunna illa ve antum muslimun. Barcha alamların Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga hamd va sanolarimiz, har ko'rkam maqtovlovlarimiz bo'lsin. Barcha alamlarga rahmat etib jibarilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu taala alayhi va sallam hazratlarina, anan ahli beytlari bilan sahobai kiromlarina ham qiyomat kunina qadar ularga ihson bilan har turli izgilikda ergan bandalarga da xayr, duo, salomlarimiz ummating degan ko'ngllarimizdan to'xtovsiz salovat-i sharifalarimiz erishsin. Shahodat guvohlik taniqlik qilam Allohdan boshqa iloh yo'q, u yolg'iz birdan bir, aning shariki tengdoshi yo'q. Ham shahodat etam durustlikda Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh Rabbimizning quli bandasi, rasuli, payg'ambari ekanligini, anga yanadan da Rabbimiz Allohning xayr duosi ham salami bo'lsin. Alloh Rabbul Izza kitobida ayta, iymon keltirgan bandalar, Alloh Rabbingizga chin taqvolik qilib bilan taqvolik qiling'iz, ham ular ko'rmagiz musulmon bo'lmoqchi. Din mubinda bo'lgan aziz qardoshlarım, bugun bizning Sayyidul Ayyam muborak juma kunidir. Atna kunlarning xo'jasi, Safar oyimizning 3-kuni, 1-jumasi 1440-hijriy yil. Alloh Rabbul Izza bu kunni butun ummatimizga muborak aylasin. Ikki atna orasida bo'lgan bir atnalık hem üsteme 3 günlük, yani 10 günlük günahlarımızga bu ibadetlerimiz keffarat bulsun, şularını bitirücü bulsun. Tasfiyetul kalb, kalplerimizni saflandırıp, tezkiyetul nefis, nefislerimizni paklap, tevbiyetul ruh, ruhlarimizni terbiye kılıp, kalplerimizni suyuklu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlak sıfatları bilen zinnetlep, anın ruhaniyetinden ölüşlü, nasipli bulubumuzu müyesser eylesin. Hem bu ibadetinin sir hikmet neticelerine eriştirsin, tekrarların yaşatsın. Din mubinda bo'lgan aziz kardeşlerim, bizning büyük dinimiz İslam, ul ilahi din, bожественная religiya. Çünkü dinler 3 türlü var. Dinul hak, haklık dini. Din muharraf, almaşıngan, bozulgan din, hem din batıl, yalgan din. Mine bu dinimiz İslam, kaysi Allah Teala karşısında, huzurunda kabul kılına. Allah Rabbul İzze şunu açıktan açık ayette. Estaizu billah, inne dine indallahil İslam. Dürüstlükte Allah Teala'nın karşısında kabul, dürüst din ul İslam gınadır. Mene şul büyük İslam dini bu ilahi din. Kişilik tarihinin Агышын, hareketin üzgertti. То есть эта религия поменяла, изменила полностью ход исторических событий. İslam kişilerge kökten kilgen, cirden çıkan din tügül, kökten, semavi, nебесное degen, kökten ingen din rahmet bularak. Hem Rabbimiz Peygamberimiz hakkında ayta, estaizu billah ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Habibim, dostum Muhammed Aleyhisselam, dürüstlükte biz seni barcha alemlerge rahmet bularak jiberdik. Mine bütün kişilik dünyasına İslam ul rahmet dini, dinur rahme. Hem de İslam dini ol bütün alemlerge yangıragan sautul hak, haklık avazı, голос истины. Hem de ilahi emir, божественное повеление Allah'ın buyruğu. İman getir, aminu. Öğren, fe'lem, yaşa, hem de kurtulursun, tuflihu, necat табарсın, обретешь спасение. Şunun için her kişi kimtli kurtulurga, cennetli bulurga, baxtli bulurga, İslam dinin kabul eterge tiyişli. Должен принять İslam. O dinni öğrenirge tiyiş, изучить. Hem onu hayatına, turmuşuna kirterge. И воплотить в жизнь. Başka yol
Başka çare insaniyetke yok. И нет другого выхода для человеческого рода. Başka yolunu tabi almırlar. Her keşit yeş bilirge. Mene bu fani dünyada, этот мир тленный, приходящий, kullu men aleyhe fan, Allah Rabbimiz ayta, dünyada nerse var iken bite turgan. Fani. Ул kişi yalgız kaldırılmagan. То есть один или в одиночестве не оставлен. Ул булар hiçşiksiz hesapka tartılgan. Yani Allah Teala'nı hesapka tartır. Hem her bir yaşagan yılı, ayı, atnası, günü, saati, mizgili için, her bir ameli için mesul sorulacak, hesapka tartılacak. Niçin Kur'an'da Allah Rabbimiz ul hakta ayta, her kişi bir tuzan ağırlığında izgilik işlese iken, kılsa iken görür, tuzan ağırlığında bir naçarlık kılayken onu görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى deyip şu hakikatini Allah Teala Kur'an'da ayta. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Rahman hem Rahim bulgan Allah, qaysı barcha alamning Rabbisi Kur'an azimda ayta, estaizu billah. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alla adam balası üzerine Allah'tan yükletilmevni, Allah'a karşı işlerde ihtiyarlı kuyluğunu, hem ahırda cevaplılıkını telimi. То есть человек неужели полагает, что он будет предоставлен самому себя без всяких обязанностей? Hem yana da Rabbimiz ayta, estaizu billah, ayahsabu allan yuqdira aleyhi ahad. Alla ul kişi uyludur mu? Ana hiçbir zatının köçü gitmez deyip. Или же он думает, то есть человек, что никто не осилит его. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alla ул kişi uylu mu? Ana hiçbir zat görmedi. Неужели он полагает, что никто не видит его? Hem başka ayet-i kerimede Rabbimiz ayta, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Alla biz sizni hikmetsiz, buşkına, tikmegegine, baltı iltip, yarattık, bar kıldık deyip uylagan idiniz mi? Hem bizge kaytarılmazsız deyip uylagan idiniz mi? Hikmetsiz yaratı kimçiliklerinden Allah Teala büyük buldu. Ul hakiki çen padişah. Yoktur ile ibadetke haklı zat, meğer ulgına, ул büyük arşının Rabbisidir. То есть, неужели вы полагали, что мы сотворили вас на потеху, попусту, зря, бессмысленно, бесцельно, без мудрости мянасында бу келиме келе? И что вы не предстанете предо мной? Превыше всего Аллах, владыка истины, то есть истинный царь Аллах Раббыбыз. Нет Бога кроме Него, нет того, кто заслуживает поклонения кроме Него, и Он Господь великого трона. Мене шул аятlardan biz нәрсте көребіз? Что мы видим из этих божественных аятов? Bu ilahi ayetlerden, bu Kur'an'ın ayetlerinden нәрсте көребіз? Kişi sebepsiz, boşkına, batıl kına, manasız yaratılmagan, hem kaldırılmagan bu dünyada yalgız itip. Ul her vakit murakabe Allah'ın küsetivi, karavi astında turadır. Şunun için birinci vazifa, birinci hak kişinin bu yeryüzünde, yani İslam dini, iman getiriyor Allah-u Teala'ya. Qaysı çen padişah, çen huca, Rabbul Alemin, barcha alamların Rabbisi, idare kıluvchisi. Mene iman getiriyor tağı nersege? Bizning birden bir seyyidimiz, hucabız, yolbaşçımız, cikcakçımız, bütün kişilerinin citekçisi, mürşidi, imamı, reisi, hocası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de iman getirişanı
Kur'an-ı Kerim bu ilahi канун, то есть божественный закон, bütün kişilik dünyasına, для всего человеческого рода. Hem de iman kitiru, şu нәрсәгә kişi Allah Teala'ni tanır için hem ibadet kılır için yaratıldı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala ite. Min kişilerini yarattım, mina ibadet kılsın. Cinlerini hem kişilerini yarattım, bar kıldı mina ibadet kılsınlar için. Менә başka ifade bilen aytsak, то есть другими словами если выразить, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nesle bilen kildiyken, nindi hükümler bilen kildiyken, nindi emirler bilen kildiyken, nindi tıyullar bilen kildiyken, şunlarga iman kitirge gerek. Bu iman, ol ышанычlı kal'a, то есть надежная крепость. Bir nindi de korkutu, bir nindi de basım, давление, mecbur itelmiler imandan vazgeçerge. И никакие давления, никакие угрозы не могут послужить той причине, что человек должен отречься от имана. Менә мусульман әхлül ислам, мусульман кеше, иманный кеше, кайсы шушы иманга ия тараддутсыз иман, то есть непоколебимая вера. Менә шундай иманга ия булды икән, шундай ихтикадка ия булды икән, әллә нинди авыр тормыш шартларында булса, ул иман белән яшәр. В каких бы тяжелых жизненных ситуациях не находился, он будет жить с иманом. Иман, кайсы кешенең хаятына кирми, то есть тот иман, который в жизнь человека не входит, то есть не воплощается, гәүдәләндерми, ул сүнә. Иман ибадаттан башка куәтләнәлми, то есть иман может укрепиться посредством ибадата. Hem de biz ettik indi ibadet için Allah Teala bizni yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hem ibadet ol rabita, ol cep, ol bağlanış, ol arkan, kaysın kol bilen bendesin beyli. Это нить, духовная нить, которая связывает раба со своим Господом. بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ. Hem de İbadet kişinin kalbinden kasiyetul kalb, то есть жестокосердечие, то есть kalp katıra, şunu bitire. Hem de yeryüzünde bula turgan vakıyalarga dürüş noktayı nazar barlıkka керек. И правильное восприятие, отношение, взгляд на события, которые происходят в этом мире вокруг него. Kim ibadet kılmıyor, ул Аллаха шükür etmegen була. Тот, кто не поклоняется Аллаху, не благодарит ему. Hem de Allah'ın hakkın kıyırsıta и нарушает права Аллаха. То есть Allah'ın hakkı var. Hakkullahi alel abid ay ya'budullaha ve la yushriku bihi şeyin. Bendelerinin Rabbularına karata hakkı, anarga ibadet kılıp, anarga şirk kılma. То есть долг, право Аллаха, которое распространяется на его рабах, то есть на людях, это поклоняться Аллаху и не предавать ему сотоварищей. Yani kim ibadet kılmıyor, demek Allah'ın hakkın kıyırsıta. Тот, кто не поклоняется Аллаху, это тот, кто нарушает право Аллаха. Hem Allah'a şükür etmeyi, nеблагодарны, nankör, ekmekni kürüp de kürmegen kebek bula. Yani küfran nimet kılgan bula. Акая indi кайсы урында Аллахның hakkı үтәлми, где права Аллаха не соблюдается. Хукукул инсан, что можно говорить о человеческих правах? Кеше hakkı hakkında nəsті сөйләргә урын бармы икән? Можно в этом месте говорить о правах человека? Әлбәттә юк, анда инде направо и налево уңга карасак, сулга карасак, кеше инсанның hakkı да бар. Есть права человека, алар кыйырсытыла, нарушаются, грубо нарушаются. Muhterem Müslüman kardeşlerim, Müslüman kişi kaysi üzerinin imanında ciddi, то есть мусульманин, который серьезен в своем имане, hem ibadette ciddi insan, ул тырыша элемент арттырга, это человек, который старается преувеличить, приумножить свои знания. Hem Rabbimiz Allah söykülü peygamberimizge de وَقُلْ رَبِّ زِدْنَ عِلْمًا. İyi Habibim, dostum Muhammed ayet, ya Rabbi dua kılıp, sen benim ilimimni arttır. И Allah, обращаясь к пророку, говорит,
о пророк, скажи в своих дуах, обращаясь к Аллаху: о Господь, Ты увеличь, умножь мои знания. Hem başka ayet-i kerimede Rabbimiz ayette: "Estaizu billah, fela takunanna minel cahilin." Elbette cahillerden, наданlardan bulak yürüme. И не будь, здесь нун такид усиливает Аллах. И не будь ты из числа невежественных людей. Yani не айтабыз, не аңлыбыз, мусульман кеше надан булырга тиеш. Мусульманин не должен быть невежественным. Джахил. Ул nadanlık, cahiliyet nadanlık, cahil nadan kişi, невежественный kişi. Ул тиеш öğretirge hem ilimni talep iterge. Он должен учиться и обучать, и стремиться к знаниям. Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама. Сөйклü Peygamberimiz ayette, bu hadisni İmam Bukhari rivayet ete, Osman ibn Affan radıyallahu anhudan, Zunnurayn radıyallahu anhudan. Yani sizden hayırlığınız, en hayırlığı şul kişi, kim Kur'an'ı öğrenip de başkalarga öğretüçedir. Лучшие среди вас те, кто обучились Корану и обучают его другим. Üzleri öğrenen dini, сами изучают ислам и других обучают исламу. Илм кишена Аллаха Та'аляге алып бара. То есть знание — это нур, свет, который ведет человека к Аллаху. Агар да илм Аллах Та'аляге itmi, kaysi Allah ismi bilen Allah rızalığı için talep kılınmı, kişine yani adaşuğa hem bozuklukka ite. Eğer de kişi üzerinin akılın, akıl ete razum, mozg, akılın medresege eğlendirse mektepke, ise svой разум превратить в школу ислам, школу, hem kalbin, yüreğin mescidke, сердце свое в мечеть, hem de шулар bilen ilimteni, muameleni, irtibatını kuralsa, если сможет установить связь между школой и между мечетью, между аклом и между кальбом, между головой, мозгами и между сердцем, hem tefahumni barlıkka getirse, birbirsin anlav, взаимопонимание tefahum, yani akıl bilen yürek arasında tefahumni barlıkka getirse, если установит взаимопонимание, ул çakны cemiyet, mujtama, общество бәхеткә erişir, tarakkiyat yoluna basır, hem именлик, тынычлык булыр. То есть это общество в этом случае обретет счастье, доверие, безопасность и развитие. Eğer de mektep bilen, medrese bilen, мечет arasında сугыш bulsa, если между разумом и сердцем будет междоусобица, сугышу, гауга, demek кешеде, hem cemiyette, это значит и в человеке, и в человеческом обществе, нәрсте, fitne, ут, царит, anarхия и огонь смуты. Eğer de ilimni talep etmese kişi Allah rızalığı için, ул утны söndürelmi. Если человек не будет стремиться к знаниям ради Аллаха, он не погасит этот огонь. Үкенішке karşı, к сожалению, lakin үкенішке karşı, но, к сожалению, akıllarda, yüreklerde, bugünkü Müslümanlarının, hazırki zamanda yaşayan Müslümanlarının akıllarında, yüreklerinde fitneden başka bir nerse de yok. Küpçülük ne söylüyoruz? Azçılık ne söylemiyoruz? Не о меньшинстве речь, о большинстве, aksariyet hakkında. Hemalarını şul kadar urap aldı, hücum etti. Mine Müslümanlar bugün haklılıkını ayıra almıyor. Не могут распознать истину. Несте ул хак, несте ул батыл. Несте ул хайр, несте ул шар. Что такое добро, что такое зло. Mine bugünkü Müslümanlar elle butamıyorlar mı halal bilen haramını? Что не путают они, что такое харам, что такое halal. Allah'ın kaybir hükümlerin kabul etmiyorlar mı? Аю'минуна би ба'даль китаб ва якфуруна би ба'д. Неужели вы верите в часть Писания, отвергаете другую часть Писания? Әллә сез ул китапның бер өлешенә иман китерәсез, калган өлешен тәкфир кыласыз, ышанмыйсыз. Аллаһ Тәала китап әһелләре хакында әйтсә дә, менә без аны күрәбез мөселманнар арасында.
Allah'lar uylamıyorlar mı? İslam ol namaz gına, rüza gına. Eğer elle bugünkü Müslümanlar arasında yokmuş ol kişi, kaysının mangayı secdege titmi. Tügül atnasında bir, yılına bir secdege mangayı timi. Hem de yüzlerin aklamakçı bular. Еще при этом они пытаются оправдываться. Eteler, mizin yüreğim pak, у меня сердце главное чистое, душа чистая. Bir нәрсе de İslam fikhi hakkında, об исламском праве işitese de kelime. Они даже слышать ничего не хотят об исламском праве. Yani İslam hakimiyetine üstün karılı, смотрят сверху, свысока на исламскую систему, на исламскую систему управления. Yani aile hakkı, то есть семейное право var, aile ilm hakkı. Шлаюк ирт hakkı, то есть система деления наследства, ирт фарайц. Шлаюк kaçanalarga haklılıkını anlatasın, sabırsızlık gösterler. То есть проявляет нетерпение, когда ты им истину объясняешь. Мена ислам именно им зур хатар, им зур курканечу. Вот это самое страшное сегодня для нашей религии. Ma'lum bo'lgancha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vafatından son Peygamberimiz bu dünyadan gitgach bir küp mürtetler varlıkka geldi. Проявились очень много вероотступников. Мürtet это те, кто предали, отступили от своей религии. Munafiklar, лицемеры degan. Yangal peygamberler, lжепророки, hem приспособленцы. Mene fitne, fesat tarala başladı. То есть начало распространяться фитна, смута и нечестие. Ул kim idi? Şu fitne, fesatını taratucu. Arasında şundalar var idi. Я без намаз укрепилась, лякин закат бирми. Среди них была такая группа, которая говорила, мы будем читать намаз, но не будем выплачивать закат. Мена bu din bular inşallah kıyamet gününe dike. İnşallah yaşar. Allah Teala yüzüne nurun tögeller. Vallahu mutimmu nurihi. İslam dinin taratır bütün yüzünde. Bunu bula bir Allah'ın hükmünü inkar etti. Küfür bula. Yani zekat inkar ete başladılar. Küfür buldu. Yani küfürün bir türü один из видов неверия отрицать фарз, обязательно zekat. Mene şunun için Abu Bakr radıyallahu anhu halif buldu Peygamberimizin vafatından sonra. Müslüman devletinin çitekçisi buldu. Hem de alarga karata bir şundi kuvvetli idi. Karşı geldi. Hem de bu hadis-i şerif İmam Bukhari'dekiler. Enne Ebu Hureyre radıyallahu anhu kal لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فكان عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قال شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. İmam Bukhari'nin rivayetinde bu hadis-i şerif sahihindekidir. Dürüstlükte Ebu Hureyre Allah Teala rıza bulsun onlardan bu hadisinin ravisi ayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vafat bulup yani dünyadan gitgeç Ebu Bakır halife bulgaç Araplardan kalbirevleri kafir buldular. Ve kalbirevleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir deyişli bulgan zekatını tıya başladılar.
Şunda Abu Bakr radıyallahu anh alar bilen sugışmakçı buldu. Ve Ömer radıyallahu anh aytti, sen şu kişiler bile niçin sugışırsın? Halbuki şu vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti, min kişiler bile sugışırga buldum, emir edildim. Alar la ilahe illallah sözlerin eytkenlerine kadar. Birov şu la ilahe illallah sözün aytsa dürüstlükte o kişi mindən üzünün, malın, canın sakladı. Məgər İslam haqqı bilən bulganda saklı almaz ve o kişinin hesabı Allah-u Teala'dır. Allah Teala'dır. Allah bilən ant itip eytemin, namaz bilən zekat Abu Bakr etti. Allah bilən ant itip eytemin, namaz bilən zekat arasın ayırgan kişi bilən sugışırmın. Çünkü zekat malının hakkıdır. Allah bilən ant itemin, eğer Resulullah'a bilmekte buldukları keceni bilmeseler, şunun için alar bilen sugışır idim dedi. Ömer radıyallahu anh aytti. İndi Allah bilen ant iten, ul indi ant iten. Bu hiç nerse tügül, meğer Allah Teala Abu Bakır'ın küngelin haklıkını saldı. Haklıkka açtı küngelin. İndi min de bildim, anın eytkeni hak dürüst. Bu hadisten şu anlaşılır aziz kardeşlerim. Abu Bakr radıyallahu anh mürted bulgan kişiler bilen zekatını tıygan kişilerini bir hükümde kılgan. Hem her ikisi bilen suguşunu tiyişli lezim kürgen ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Abu Bakr'ın sözün dürüst ip ant idi. Mene bu vakitte aziz kardeşler kabul kılıngan çaralar принятые меры. Dinni saklar için tügül, yani dinni taratır için bu yani çaralarını, bu tedbirlerini kabul etti Abu Bakr radıyallahu anh. Şunun için, mene bugün Müslümanlar bütün güç kuvvetlerin, iştihatların iş koyarga fitneni bitirir için. İslam dinin dürüst anlamı, есть неправильное понимание İslam'ı, şunu bitirir için. Mene hazır İslam'ı dürüst anlamı hatta Müslümanların yüreklerine, kümüllerine, akıllarında var. Сейчас царит неправильное понимание не только не у мусульман. Мусульманской среде, в разумах и в сердцах мусульман есть неправильное понимание ислама. Eğer de bu neseni üzgertmeseler Allah Teala'dan azap gelir. Если это не поменять, Allah пришлет наказание. Bu dünyada cibermezse ahirette Allah'ın azabı var. Uylamagız kim İslam'dan kaçar, yüze çağını anlatar, Kur'an'dan vazgeçer, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetine karşı rıza tügül, kim İslam dini hakkında haklık için kelimetul hak, slava istini kurgaytırge, küfürlük hem zalalette, imansızlıkta, hem aduşu, adaşu, batkaklığında, balotasında kaldıyken Allah'ın azabından kurtulmazlar. Пусть они не думают, что они будут спасены от наказания, неминуемого наказания Allah'a. Şunun için aziz kardeşler, Allah'ın rahmetine, Allah'ın azabına sebep bulan kişilerin amelleri. То есть поэтому мы должны знать, что причина наказания милости Аллаха это поступки человеческие. Eğer de keşfetli Allah'ın yardımına layıklı bulurga, ul gün bir korkunç gün, adam balaları korkunçından kaçıp giderler. Balasından, irinden, hatınından kaçıp kişi, tuganından kaçıp kişi. Ul diyiş tavbe kılır. Eğer de tiliyken bu halga kalmazsa tavbe kılırlar gerek. Allah Teala tavbega çakar, hem Kur'an'da tavbe suresi var, hem Allah Teala tavbe. Hürmet, derece, ul takvalık bilen. İnne ekremekum indallahi etkakum Allah Teala. Korkmamız İslam'ın hakimiyeti hakkında. Yani bütün kişilik dünyasına İslam dini hakim bulur, İslam'ın hakimiyeti bulur. Onlardan korkmaz kakire. Onlardan kim korkar? Ehl-i dalale adaşkan kişiler. Şeytanın kulları korkarlar.
kafirler korkarlar, fasiklar hem munafiklar günahlardan korkarlar. Hem de unutmayınız, siz başka günah yaratılmadınız. Hem de işlegen işleriniz için hesapka tartılırsınız. Kutbamı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifi bilen tügeldim. An Abi Berzete el-Eslemi radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tezulu kademe abdin yevmel kıyame hatta yus'ale an umrihi fîme efnâ ve an ilmihi fîme amile ve an mâlihi min eyne iktesettehu ve fîme enfekahu ve an cismihi fîme eblâh. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kıyamet gününde bu beş nerse hakkında soru bulmuyor. Adam balasının ayakları baskan cilinden ayrılmazlar. Onları nindi uğrunda sarf etti. Kуда жизнь свою потратил. Yaşlık vakitin köçü, молодость силы nindi uğrunlarga bitirdi. Malını nindi yollar bilen taptı. Какими путями приобрел имущество, hem malını nindi nerselerge, cirlerge tuttu. Kуда потратил. Vergen eline bilen nindi amel kılı. И как он руководствовался, что он делал, благодаря полученным знаниям. Aziz kardeşlerim, Allah Rabbul İzzet Hazretleri bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinin hikmetlerin kümülü bizge sindirsin. Hem de bu Allah'ın düşmanları biz ahmaklık uylap durmasınlar. Ve akulu kavli hâve ve estağfirullah aleyhi ve lekum.